ko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyamaze kugura indege idasanzwe yo mu bwoko bwa Saab CK-37 Viking ikorerwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Ngiye kuba nakubwira akantu ku kandi kuri iyi ndege, dore ko ari indege iguzwe ni mu gihe ingabo z'u Rwanda nazo zikomeje koherezwa ku mupaka kuwurinda, dore ko ari mu gihe intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gututumba. Ni nyuma y'uko umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo yatutse abanyarwanda, anamaze iminsi anatuka umukuru w'igihugu cyacu ariwe Paul Kagame. Ibi rero byakomeje kugenda bifata indi ntera. Ni rero igihugu cy'u Rwanda kimaze kuba cyagura iyi ndege yo mu bwoko bwa Saab CK-37 Viking. Indege kandi ikoreshwa mu ntambara. Iyi ndege ikora byinshi cyane nk'uko tugiye komeza tubigarukaho. Ni indege izi gukoraho ubutasi kandi indege ifite umuvuduko uhambaye. Ni indege ipima ibiro bike. Ni nyuma y'uko mu minsi yashize mu cyumweru gishize ingabo z'u Rwanda zari zaguze indi ndege yo mu bwoko bwa Saab J37, ariko iyo iyirenzeho niyo mu bwoko bwa Saab CK-37 Viking. Iyi ikaba ikorerwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyo ubushize bari baguze iyo mu gihugu cya Sweden kandi niyo mu bwoko nayo bwa Saab J, ariko iyo ndakubwira ko ariyo mu bwoko bwa Saab CK, ariko iyo niyo mu bwoko bwa Saab CK-37 Viking. Ni indege ho izi gukoreshwa ku rugamba ruhambaye kandi iza gutabara aho rwambikanye. Ni indege kugira ngo uyifatishe cyangwa se uyihamye uri kwirasa ni ibintu biba bitoroshye, kereka kwirasa cya gisasu gikurikirana indege cya misile nabwo kidasanzwe. N'amagambo kandi ari guhuzwa nuko uyu perezida Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugenda akora mu ijisho ry'igihugu cy'u Rwanda, arubwira ko azarutera kandi ngo yitegura kuba yagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, dore ko yatangaje ko amaze kwegereza ibisasu byinshi cyane ndetse n'ibimodoka by'intambara hafi y'igihugu cy'u Rwanda mu bice bya Kibumba, ubwo ni muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'akarere ka Rubavu. Arashaka rero ngo kuba yarasa igihugu cy'u Rwanda ko yibereye i Goma, ngo rero ibyo bisasu ngo bikazarasa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ngo mu mujyi wa Kigali ngo agahirika ubutegetsi bwa nyakubahwa Repubulika Paul Kagame. Ibyo byakomeje kugenda binagarukaho cyane mu bitangazamakuru bikomeye cyane, ibyandikirwa hano mu Rwanda ndetse n'ibyandikirwa hanze. Aya makuru akomeje kugenda arikoroza bitewe n'uko igihugu cya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza ko cyiteguye intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone ndakubwira ko igihugu cy'u Rwanda nacyo cyamaze kwitegura intambara ku buryo buhagije. Nk'uko ngiye gukomeza ngusesengura muri aya makuru tugiye kuba twagarukaho gatanu ku kandi y'iyi ndege u Rwanda rwamaze kuba rwagura, mu gihe rero umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo ukomeje kuzamuka bitewe n'uko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kuzamura urwango. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni umukuru wabo ukomeza kwita ngo ni fashi beto. Uyu rero ni Tshisekedi ukomeje kuzamura urwango hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi anabateguza intambara. Gusa ibi ngibi rero bisa nkaho ari kubakangurira cyangwa se ari gutanga amakuru ku gihe ayabwira igihugu cy'u Rwanda, dore ko cyo cyamaze kwitegura kera nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeza kugenda abitangaza, avuga ko udashaka intambara ahora yiteguye intambara kugira ngo rero hatazahungabanyirizwa umutekano. Turaza gukoreshwa n'amategeko mu ngingo ya 99 itegeko nshinga rya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byose ndakomeza mbikugezaho gatanu ku kandi, dore ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame ari ufite mu nshingano kuba yarinda igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ari nayo ngo wasabye ko yagurwa, dore ko rero iyi ndege n'ubundi ngo yamaze kuba yagera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byose ndakomeza mbikugezaho amafaranga igura, byose urakomeza kugenda ubisobanukirwa mu makuru agiye atandukanye. Ariko umukuru w'igihugu cya Kongo niwe ukomeje kugenda uzamura umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo. Umwuka wakomeje kugenda uzamuka mubi, dore ko Kongo ikomeje kugenda inatuka abanyarwanda. Uyu perezida Antoine Felix Tshisekedi ku munsi w'ejo nibwo yasozaga rero kwiyamamaza, dore ko amatora ari ku